Tere kõigile ja täna meid ootab päris huvitav vestlus mitte ainult minuga, vaid ma kutsusin siia ka 8 imelist inimest selle jaoks, et arutada koos nendega, mis on sinu jaoks kõige lemmikum lugu of all time. Ja kas on üldse võimalik seda nii kergelt välja valida? Kunagi ma seda küsisin sõprade käest ja üllatavalt sain vastuseks seda, et mul ei ole sellist. Ehk ma ei saa välja valida ainult ühe. Ehk siis praegu mul on näiteks selline lemmikuna, aga eelmisel laupäeval oli üldse teine ja tõenäoliselt järgmisel reedel ka see taas kord muutub. Enne kui te hakkate edasi vaatama, palun mõelge ise ja kirjutage kommentaaridesse, mis on teie jaoks kõige lemmikum lugu of all time, kui te suudate seda välja valida. Ja mul on vaja sellest ka mainida, palun pange see like, see subscribe ja see bell notification, selleks, et aidata mind ja et ma saaks siis järgmiseid videosid ka teie jaoks teha. Aga sellised ebakindlad vastused minu sõpradelt on minu jaoks üllatuseks. Ja see on sellepärast, et mul oli see sama lemmik lugu, kui ma olin 7-aastane ja see pole veel muutunud siiamaani. See lugu on Herbie Hancocki Chameleon. Mulle seda esmakordselt näitas mu hea sõber ja minu esimene jazz-klaveri õpetaja, kes kahjuks ei ole enam koos meiega, aga ilmselt ma teen kõike selleks, et kuidagi säästa tema legacy. Me mängisime temaga koos selle bassiliini, kui ma olin 7 või 8 ja kui ma alustasin juba minu improviseerimisega, siis ma alati tegin seda just selle bassiliiniga. Koolis meil ka oli selline äge jazzbänd, kus me esinesime erinevates restoranides ja erinevates baarides. Ja see lugu, see Chameleon, oli alati meie repertuaaris ja see oli kindlasti mängitud iga õhtu, vahepeal isegi rohkem kui üks kord. Iga käik sellest loos on mu meeles jäänud ning Herbie Hancocki improvisatsiooni stiil mõjutas ka mind päris suurel määral selleks, et kuidas mina praegu improviseerin. Siiamaani mulle meeldib seda lugu kuulata ja see ei muutnud minu jaoks igavaks. Kuulame aga teisi ja esitame nendele ka selle sama küsimuse, mis on teie kõige lemmikum lugu of all time? Sa näed välja hästi ära muretsenud? Ei, ma nagu siin, kui ma näen ennast siit alt, eks? Ja. Siis ma nagu pole kunagi tähele, et mul on nii terav lõu, nagu see reaalne püramiid. Ma saaks Pythagorassit arvutada ju. Ma arvan, et see on Nitsok Tugrai Coffee Stone'i poolt. Ei, no ma kuulan absoluutselt kõike, nagu mul selles mõttes ei ole vahet, aga see tšükaalne räpp, selline stiil on alati olnud kuidagi, südamelähedane või ongi, kui on... ma saangi kuulata seda igal pool, vaata. Paljudel inimestel on see, et nad kuulavad mingi Broken Hearts playlist ja nutavad ja on hästi kurvad ja ei suuda midagi teha. Ma käisin vahepeal jõusaalis sellega. Ma olin nagu ops. Nice. Broken Heart playlist, see on mu jõusaali jam, nüüd ma surun. Ei, ma ei ütleks, eks ta alati oleneb puhtalt, nagu, kuna sa kuulad nii palju, nii algus ongi esialgu, kui sa mingi esimest korda laulu kuulad. Vahet Spotify'sse, mis iganes see playlist on, see For You, ja Discover Weekly, vabandust. Et sealt vaata kuulad on ja alguses sa niisama ju kuulad muusikat, võib-olla nagu mingi hääletämber meeldib on ja vaibid seda niisama. Aga kui sul käib see pidevalt ja nüüd autoroolis pead käima või siis sõidad bussiga kuskilt, sa nagu mingit hakkad kuulama ka sõnu. Et tihti esimesena see ei tule vaata. Nagu ma alguses panin ta niisama playlist, nagu ikka ma just rääksin, eks. Aga siis ma kõndisin Tallinnas, kõndisin 21. juurest, kõndisin trenni Kalevisse ja siis enam-vähem Surfhouse'i ja Stockmanni vahel jäin nagu sõnu kuulama ja ma korra jäin 7 minut. See on tõsi. Nice. Ja siis selles hetkest oli mul lemmik. Seal on mingi lirik, et nagu, et pärast mingi lahkunekut ei taha enam mitte kunagi mingit asja teha ja ei taha ühegi naisega rääkida või nagu kõik on nagu halveks. Ja 2 nädalat läheb mööda ja siis seal nagu, et aga samas. Just see halva. Ja siuke lirik oli, siis ma nagu, et see on päris tõsi. No, mul oli selle mõtlemisega päris raske, sest et mu muusikamaitse on ajas hästi palju muutunud. Aga ma arvan, selline lugu, mis nagu päris paljusid eestlasi või inimesi üldse käima tõmbab, on Pitbulli ja Geisha selline tümpsulaul Timbel. Et see on sellise
hästi toreda vibe'iga ja tõmbab alati inimesed käima ja selle järgi on tore tantsida ja väiksema sõisirada järgi hästi palju tantsida. Ja ma arvan, ma olin siis mingi selline hästi pisikene kuskil sellel 10-aastane või midagi sellist. Ja siis tollel ajal vist enamus laulud tulid ikka kuskilt raadiost ja siis sa otsid Google'ist mingid, mäletad hästi natukene neid sõnu, otsid Google'ist kuidagi selle laulu ülesse. Ja siis see oli selline lugu, mis meil alati kõik tõmbasid endale telefoni ja siis läksid sõpradega õue ja kuulasid. Et see pigem on selline lapsepõlve sõprade ja sellise heade mälestustega lauluke. Kui tihti sa praegu kuulad selle laulu? Ütleme niimoodi, et kord nädalas ikka, et see on selline, mida ma niisama kõrvaklappidest küll ei kuule, aga et justkui nautida, aga näiteks kui ma kodus köögis süüa teen ja tahab midagi lõbusat kõrvale, siis see läheb käima või kui sõpradega olen, siis kõik oskavad kaasa laulda, et selline kord nädalas ikka käib. Halva tujuga paned siis timberi käima ja kohe läheb palju paremaks, et sellepärast ma enamasti kuulangi seda. Okay, yeah, my favorite song of all time is this song by a small kind of punk rock thrash band from Manitoba, Winnipeg, Canada, called Propagandhi, and their song is A Speculative Fiction. It's a killer track and everybody should check it out regardless if you like punk rock, thrash or anything like that. Well, growing up in Toronto in Canada, I was basically in high school and I was listening at night always to the radio when I was trying to go to sleep. I had this little cassette tape player that probably people don't know what that is anymore. And I would just record those little tiny bits and pieces of songs. And a friend of mine who was, I guess now would be considered like the hipster kid of the class, he identified it as, oh, so you listen to punk rock too? And I had no idea what it was. And I said, I guess, I don't know, what is that? And he said, well, this song you've recorded here, it's one of my favorite songs. You should check out this band. They're Canadian, they're called Propagandhi. And I thought the name was just like amazing, this Propagandhi kind of idea. And he's like, they're crazy, they play so fast, you wouldn't believe it. And oh, okay, well, I guess I'll check it out. Tegelikult see on üliraske küsimus, aga ma arvan, et siuke go-to on mul alati nagu on repeat, oleks Aluspüks by 5 Miinust. Ma arvan, et see oligi ikkagi raadiost, et kuuldasid esimest korda, siis sain mingi et lisama Spotify playlisti ja siis läks. Kui ongi näiteks väsinud või nii peale õppima, siis ma kuulan seda et see annab motivatsiooni juurde midagi. Ma olen pigem selline vend, kes sõnadele tähelepanu ei pööra. Kui just ei ole mingi kurvad laulud, siis sa vaata hakkad neist sõnadest aru saama, aga muidu ma ei ole niimoodi otseselt, nagu ma tean neid sõnu, kui näiteks raadios tuleb, ma tean kõiki neid sõnu, aga jah, ma nagu otseselt ei vaata ja mõtle, et head sõnad või nii. Kas sa oskad öelda, millest see lugu on? Aluspükstest. Aluspükstest, nice. See on väga raske küsimus muidugi, eks ju. On küll. Ja hästi palju ma kuulan ka muusikat nagu eri žanrites, nii et raske on nagu mingisugust siukest kõige lemmikumat paika panna. Kui ma tahan keskenduda, fokusseerida väga, siis ma kuulan siukest minimalistlikku klassikalist muusikat ja seal on Erik Satie erinevad siuksed väiksed lood ja minu lemmik neist on Gnossien number 1. Ma avastasin ta ikkagi vist selle Gymnopeedia number 1 järgi. See oli kuskil mingis filmis või midagi siukest. Siis ma otsin selle loo välja ja siis ma hakkasin kuulama tema lugusid. Aga just see Gnossien number 1 jäi rohkem endasse kajama. Aga ma kuulan tema nagu muusikat ikkagi nagu segamini. Ma mõtlesingi just, et mis võiks olla see lugu, mille juurde ma nagu alati lähen pärast mingi aega nagu tagasi. Et sellel on nagu mingi tugev mõju ja see ongi see lugu. Et alati, kui ma vajan midagi siukest keskenduda, siis ma lähen sinna tagasi. Et see võiks isegi nagu tuju mõjutada, kui see on halb või siis? Kindlasti, kindlasti. See ongi nagu üks eesmärk. Nice, hea algus. No nii, midagi viga või? Ei ole, kas siis teed intervjuud niimoodi? Okei. Mule teist markeri. Nojah.
lasin ammu, okei. That's what she said. Nii, aga... Hea kandidaat oleks Disturbedi 10,000 Fists. Niisugune võimas ja laulu sõnad on siuksed nagu 10,000 Fists in the air on ja ega nagu see koht tuleb, siis nagu väga keeruline ennast takistada, et kes ei tõuse, ma olen bussis, ma ei saa oma kätt tõsta. Elasin ühikas, käisin Nõo Reaalgümnaasiumis ja seal olime ühikas ja siis meil oli narivoodi ja mina olin alumisel korrusel. Ja siis ma aeg-ajalt vaatasin, mis sinna nari peale kirjutatud ja siis ikka olid inimesed kirjutanud sinna ülemisele sellele asjale, mingid asju on ja ja siis seal olid mingisugused nagu mingid luuletuse sõnad, mingid laulusõnad, mida ma siis vaatasin ja no, mingid siuksed veidrad sõnad. Ja siis mõni aeg hiljem ruumikaaslase sõber saatis talle mingisuguse laulu. Ja siis me kuulame seda, päris hea laul on enne, Disturb, päris huvitav bänd. Ja siis järsku tüübil läksid silmad pundi, kuule, kas need olid samad sõnad ja jooksis minu voodisse, vaatas sinna üles ja see oligi täpselt need samad sõnad, mis sinna kirjutatud. Et me teadsin neid sõnu juba enne, kui me seda laulu teadsime. Ja siis ma hakkasin Disturbi kuulama ja siis seal oli hea mitu laule, aga see 10,000 Fists on üks mu lemmikust. Disturbil oli ka laule Need for Speed Underground 2. Nii et see oli esimene kord, kus ma Disturbi vist kuulsin, aga ma ei teadnud võiks seda bändi. Absoluutselt mitte. Aga pärast ma uuesti avastasin selle loo, siis ma kuule, see oli sellest mängust ju, üks mu lemmiklaulud. Erik tõi famous by name. Okay, fair enough. Okay. 3, 2, 1, action. Nice. Yeah, favorite song of all time. So this was actually a really tricky question. So I've got 2, if that's okay. Yeah, for sure. Yeah. So they're quite weird. So the first one is by Enya. So the song is Only Time. All right. So really, really soft, but for whatever reason, it has such an emotional response for me when I hear it. And then the other song is the Hans Zimmer, also with the word time. So the song Time from the Inception movie. So for Only Time by Enya, that would be more of a meditative state that I feel. With Hans Zimmer, that's more inspiration. It makes you do things, get things done. Nice. And currently, how often do you listen to both of the tracks? Whenever I'm at the gym. So at least on a weekly basis, I would listen to both songs. Like, for example, some songs which are your favorite, they're somehow connected to like either an important period in your life or like to some, something memorable. Is this the same thing as well? Or did you just discover and liked it as it was? Oh, no, you're spot on, definitely. The feelings that I got at the time when I discovered it and feelings that I still have now, for Only Time by Enya, is the feeling of the importance of time, right? And how that's the most precious thing that we have. Yeah. Whenever I've listened to it, it's always made me reassess where I am in my life and my chapter. Ja sellised intervjuud meil olidki. Võiks öelda, et ametliku osa lõpp on saabunud. Aga ma ütlesin, et meil on külas 8 inimest, mitte 7. Ilmselt te võite seda video vaatamisse jätkata, kui te soovite, et teie IQ langeks. Kui soovi, siis see on täitsa arusaadav. Suur tänu teile vaatamast ning kohtume teiega taas. Aga need, kes soovivad ikka seda näha, siis teie ees on 5-minutiline intervjuu minu parima sõbra Nikitaga. Здравствуй. Здравствуй. Так, подожди, нет, нам надо сидеть не так. Это тост за наших слушателей? Не начинай, а. Подожди, нам надо сидеть вот так вот, типа друг к другу, знаешь, типа больше. Вот таким образом. Нет, ты наоборот. Как будто ты не профессионал, а? Я не профессионал. Хорошо. Как будто научи меня быть профессионалом. Хорошо, чувак. Сейчас они будут видеть мой бюст. Ты думаешь, можно быть профессионалом в потной студии? Нет. Говоря в один микрофон. Конечно, можно. Слушай, на самом деле сегодня хотелось бы с тобой поговорить насчет такой темы. А именно, есть ли у тебя любимая песня? И если она есть, то что это за песня?
Понимаешь, у меня с песнями такая же история, как с девушками. Их не было. Ладно. Вот это вырежешь, да? Я обрежу все, что нужно. Обрежешь. У меня такая история... Говори погромче, тебя не слышно. У меня такая Не история, настолько громко. что у меня песни менялись в разные периоды жизни. Окей. И у меня обычно есть любимые группы. Есть пример. И часто, когда у меня есть любимая группа, мне нравится большинство песен, которые они выпускают. Окей. Я могу пройтись по любимым группам, например. Окей, нет, Офигенные чуваки. меня не интересует, какие твои любимые группы. Да. Меня интересует одна любимая песня всех времен. Нельзя сжимать столько великих Я знаю, песен только но- в одну. Окей, в этом и сложность Понимаешь? вопроса. В этом сложность Если вопроса. бы любимые песни были как отношения для меня, то я был бы в полигамных отношениях с музыкой. Окей, это плохо. Да, Battleflip. Так, короче, Battleflip. что же, если мы возвращаемся к твоей любимой песне, можешь ли ты из миллиарда Чувак, триллионы. композиций, из триллионов композиций, Сикстиллионы. перестань, выбрать всего лишь одну самую любимую всех времен и народов? Конечно, это будет песня The River группой The King Gizzard and the Lizard Wizard. 10-минутная песня с тремя разными частями. И некоторые части в 5/4, некоторые в 4/4. Офигенное гитарное соло, 3 гитары, 2 барабанных сета, чувак. Да, ты видишь, как тут все получается как с рестораном. То есть, если в ресторане огромное меню, Да. и типа, знаешь, одни и те же повара должны готовить кучу разных блюд, знаешь, из разных кухонь, разных вообще стилей, знаешь, и пасты, и пиццы, и супы, и салаты, да? Тогда обычно это ресторан дерьмо, понимаешь? Точно такая же история с King Gizzard. Просто 2 минуты я послушал, такой... у меня наушники не были включены. Я включил их, и такой... Да. Ладно, если мы вернемся... Как еще раз называлась эта песня? The River. The River. Окей, насколько часто ты сейчас слушаешь эту песню? Не особо часто. Проблема в том, что у меня... я иногда возвращаюсь к King Gizzard and the Lizard Wizard, потому что они постоянно выпускают что-то новое, их интересно слушать, но в промежутках я все-таки выхожу и слушаю разные группы. Сегодня, допустим, я открыл для себя группу The Gang of Four. Прикольные чуваки. Я еще не успел в них углубиться, но они меня впечатлили. Я недавно слушал группу Shame. Они из Лондона, чуваки. Играют там такой атмосферные гитарки. Постпанк, альт-рок, все дела. Окей. И King Cruel, обожаю King Cruel, Baby Blue. Baby Blue. Перестань. Если мы возвращаемся к песне River от группы... The King Gizzard and the Lizard Wizard. Вот. То, когда ты последний раз слушал эту песню? Наверное, где-то месяц назад, может 2. То есть, если песня, которую ты слушал последний раз месяца 2 назад, может ли эта песня быть любимой? Не понимаешь, песни, любимые песни как девушки, они... В том плане, когда ты прощаешься с одной девушкой, вероятность того, что ты вернешься назад к ней в отношения, она уменьшается. И также с песней, если любимая песня, но эпоха проходит в прошлое. У меня в какой-то момент была эпоха Red Hot Chili Peppers, начал, какой-то момент была эпоха Radiohead. Но они немного отошли в прошлое, и сейчас я открываю для себя новые звуки. Окей. Одним или 2 словами, если тебе надо было бы определить стиль песни The River, как бы ты его назвал? Прог-рок, наверное, психодел или джаз тоже немного. То есть они не могут определиться, что они хотят делать, да? Мне кажется, просто люди пытаются навязать какие-то рамки на музыку, когда не надо этого делать. Мне нравится систематизировать. Мы говорим про твою любимую песню, да, которую ты выделил The River от песни King Gizzard and Допустим. the Wizard. Я так с тебя точно называешь. Я не могу назвать любимой песней в эту вещь, но если бы надо было выбрать одну, то, наверное, это она. Я не думал, что это будет так сложно. Короче, кажется, не попаду я в твое видео. Извините. Если вы дошли до этой части видео Дэнни Флина, то я очень соболезную.